Koleginica Jelena Šukalo danas je bila na terenu, bila je dežurna, tako da je otišla u jednu banjalučku porodicu pa da vidimo šta je zabilježila, kako se u Banja Luci proslavlja Vaskrs u najvećem gradu Republike Srpske. I moram reći da nekako Banjalučani nisu uvijek raspoloženi za oko kamere. Teško ih je nagovoriti. Apsolutno mi volio da se to promijeni. Pustite nas da vidimo kako i Banja Lučani proslavljaju ne samo praznike, nego generalno. Morate nekad malo stati pred kameru. Evo, ovo nije kritika. Na kraju krajeva lijepi ste. Jest. Ajde idemo brzo na priču. Hvala porodici svakako koja je primila našu ekipu. U domu Mijatovića sve odiše ljubavlju. Ako ste mislili da se običaji i tradicija baštine samo na selu, ovo je prava prilika da vidite kako jedna časna banjalučka porodica u centru grada živi i proslavlja najsrećniji hrišćanski praznik Hristovog Vaskrsenja. Ovo je domaćinstvo u kojem i mačka i pas žive kao najbolji prijatelji. Predivno se osjećam, pogotovo sa svojom porodicom i kumama, sa ljudima koje najviše volim. Hvala vama što ste došli da posjetite moj dom i da vidite moje prijatelje, način na koji proslavljamo naš Vaskrs. Evo, hvala Bogu, vidimo, zaista vam je porodica divna, blagoslov je kad imate tako mnogobrojnu porodicu. Kažite mi kako vi proslavljate Vaskrs? Ovo slavlje koje sad vidite, mi ga svake nedelje posle svete liturgije okupljamo se ovako u ovom broju i popijemo kafu, porazgovaramo malo i družimo se, s tim da je danas veliki praznik, danas nam je trpeza mnogo bogatija nego inače. Kažete nam, koliko imate djece? Imam 2 djece i 3 unučadi i 2 zeta. Svaka čast. Uspijevamo, zahvaljujući tome što smo svi u crkvi na liturgijama. Posle liturgija se skupljamo, bude još tu djece, mnogo. Isto tako naših kumova. Nažalost, danas nisu imali prilike jer oni sa svojim porodicama. Naši kumovi, mi smo 2, 3, 4 puta poduplani kumovi. Tako da svu tu ljubav koju dobijemo na svetoj liturgiji mi donesemo u naše domove i podijelimo sa dragim ljudima sa kojima se družimo i posjećujemo. Vjerovatno supruga igra veliku ulogu u vašem životu. Kažu da žena nosi 3 stuba kuće. Da, to je istina. Sva zasluga za dekoracije, za djecu, za spremanje slave, Vaskrsa, Božića i to je na njoj. Ja sam više onako za podršku sa te druge strane. Vaskrs kao Vaskrs jeste najveća radost i najveći praznik, da kažem centralni praznik hrišćanstva, gdje je najprisutnija u stvari radost. I to je ono što želim da zadržim u svom domu, u svom srcu, ne samo za ovaj dan koji zaista jeste najveći, najsretniji, najradosniji dan, nego kroz svih ostalih 365 dana. Mislim da je to ono što trebamo u stvari da se trudimo, da zadržimo ovu radost koju sad imamo. Da zaista se osjeti u vašem domu da je zapravo Vaskrs i Božić svaki dan kod vas. Ja se nadam. Trudimo se. Sad padne se nekad, ali dobro. Dobro, to je sve ljudski. Da. Kažite mi, ko sprema trpezu? Da vam neko pomaže? Ajde da budemo sad kontradiktorni. Suprug, da. On je taj koji u stvari ovo sve organizuje. Ja malo to estetski dotiram, ali on je taj koji stvarno, evo, bez šale, stvarno se puno trudi oko ovoga. Vi zaista kao žena koja je ostvarena u svom životu, kažem, šta vi možete da poručite mlađim ženama danas? Kad su u pitanju brak, porodica? Mislim da je to ipak i prije svega ovo što je moja svekrva rekla, ljubav i zaista tolerancija. Jer nekad prosto ne može čovjek da sam sebe u stvari sputa u nekim stvarima. A to je najvažnije, sam sebe sputati i slijediti onoga s kojim živimo i s kojim smo tu, jer nekako jesmo tu zbog drugih, čini mi se. Da je tu u stvari osnova svega. Kume, Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse! Kako se osjećate danas u domu vašeg kuma? Kao i svake nedelje. Ovo je zadnjih, ne znam više ni koliko je godina prošlo kako smo se upoznali, nekih možda 7, ali negdje kako smo se upoznali i izbližili na tim svetim liturgijama, postali smo trostruki kumovi
ovu malu djecu, sve što vidite, mi smo jedni drugima kumovali. Tako da imam osjećaj da se poznajemo cijeli život. Pravo da vam kažem, ja ne znam šta bi radio kući od 11 do 1 nedeljom, prosto kad idu na put mi suze lijemo. Tako da, uglavnom, drago nam je što smo ovdje, da ponovim isto što i Stamenko kaže, trudimo se da u toj nekoj ljubavi provedemo tih par sati što se družimo i da taj neki blagoslov koji donesemo sa liturgije da ovdje nekako da ga ovdje živimo, jer što kaže Gospodu, čekamo vas napolju. Znači svi smo mi u crkvi fini, bajni, sjajni, a ovaj život ovdje kad se izađe iz crkve zapravo treba svojim životom da svjedočimo Hrista i to je ono što se mi sa manjim i većim uspjehom trudimo, da ne misli neko da smo svi bajni, sjajni u crkvi. Crkva jeste jedna velika bolnica, a mi dolazimo da se liječimo i ako Bog da izliječimo. Eto, to je to. Ja uvijek gledam da se prilagodim njima, jer na mladosti je život. Sa nekih 60 godina, 70 čovjek treba da se malo zamisli gdje se nalazi i da prepusti mladosti ispred sebe. Pa i onom najmanjem. Moj bi otac rekao, dijete kad se rodi puno je značajnije od mene sada starog. I ja se tako ophodim prema svojima isto. Evo, pošto ste vi zaista jedna porodica za primjer Banja Lučka, ja sam ponosna što sam došla u vaš dom. Kažite mi, da li možete da nam kažete možda kakav je to recept za zdravu porodicu? Evo, čuli smo od vašeg sina i od kuma, ali evo da čujemo od vas, vi ste ipak mudriji. Ljubav, samo ljubav. Samo ljubav i poštovanje. To dvoje, kad imaš u životu, ne trebaš se bojati ničega. Kud god kreneš, lijevo, desno, naprijed, gdje god. Ljubav, poštovanje, strpljenje. Kalina, kako se osjećaš? Dobro, osjećam se odlično. Kako ti proslavljaš Vaskrsina? Odlično. Uvijek kod kumova kad imam vremena. Uz vjeru život postaje lakši, a uz dobre ljude ništa nije nemoguće. Čuvajmo svoju porodicu jer je ona svetinja. Praštajmo i budimo dobri ljudi, jer samo tada i svijet oko nas može postati bolje mjesto za život. Tako je govorio patrijarh srpski Pavle, a na nama ostaje da slijedimo njegove mudre riječi i dobra djela. Hristos Vaskrse!
Kakva energija, kakva energija.